بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حفظكم الله تعالى جميعا ورضي عنكم وأرضاكم. Allah Taala barыңыздарды аманчылыкта коюп, барыңыздан разы болуп, жана өзү да сиздерден разы болсун. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خير هذه الليلة. Allah Taala'dan жалбарып суранабыз, бул түндүн жакшылыгын насип кылсын. وأن يجعلنا فيها من المقبولين. Мына ушул кечеде ибадаты кабыл болгондордон кылсын. وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. Биздин абалыбызды жана жалпы мусулмандардын абалын оңдосун ушул кечеде. مع هذه الليلة المباركة ليلة 27 من رمضان أول ما نتحدث عنه الرجوع إلى الله تعالى. Бул берекелүү кечеде, Рамазандын 27-чи кечесинде, Лейлатул Кадр кечеде жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарыбыз. Аллах Таала өзүгө чыныгы кайтуучулардан, өзүдөн үмүт кылуучулардан кылсын. والرجوع إلى الله تعالى معناه التوبة. Аллага кайтуудун мааниси бул Кудайга тооба кылуу дегендик. والتوبة معناها أن يندم الإنسان على كل ذنب فعله. Тооба дегени бул адам баласы жалпы кылган күнөөсүнө өкүнүүсү. أن يندم الإنسان على التقصير في الطاعة. Адам ибадаттагы кемчилдиктерине өкүнсө, мына ошол нерсе чыныгыне тооба. وأن يعزم على ألا يعود لهذا الأمر مرة أخرى. Анан бекем бел байлап, кайрадан ушул күнөөгө кайтпаймын деп аракеттенүүсү мына ошол тооба. يعني يكون صادقا في أنه يترك الذنب ويكون طائعا. Чындыгында ошол күнөөнү таштап, мындан ары Кудайга ибадат кылган пенделердин катарын толуктоосу мына ошол тооба. والتوبة تحتاج إلى شروط لتتحقق. Тооба чыныгында акыйкатка чыгуусу үчүн, тообаңыз кабыл болуусу үчүн кээ бир шарттары бар, ошол шарттары табылыш керек. أول شرط الندم على ما فعله الإنسان. Эң биринчиси ошо кылган нерсеңе өкүнүшүң керек. الشرط الثاني أن يعزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى. Экинчиси ошого кайтпаймын деп өзүң сөз беришиң керек. الشرط الثالث أن يصلح من نفسه ويصنع الطائعات. Абалыңды оңдоп, жакшы иштерге аракеттенүү мына ошол үчөөсү шарты. الشرط الرابع أن يرد المظالم إلى أهلها. Анан төртүнчүсү мына ошол зулум кылган болсоң, ошол зулумдук нерселериңди кайтарып берүү. فأنت إذا قلت كلمة ليست جيدة على شخص فأنت اغتبته، يعني قلت له قولا سيئا، وجب عليك أن تتوب من هذا. كيف تتوب؟ بأمرين: أن تذهب إليه وتقول له أنا أخطأت في حقك سامحني أنا آسف، أو إذا كنت لا تقدر على هذا تدعو لنفسك وله تقول رب اغفر لي واغفر لفلان الذي أخطأت في حقه. Кээде сиз бирөөдү гыйбат кылып коесуз, ошонун акысына кирип койгон болосуз. Ушул нерседин тообасы кабыл болуш үчүн эки шарты бар. Биринчиси, мына ошол адамдан кечирим сурашыңыз керек. Мен билбестен сенин атыңан ушуну сүйлөп койдум деп туруп. Эгер буга кудуретиң жетпесе, анда өз алдыңча Аллахым мени дагы мына ошол мен гыйбат кылып койгон паланча аканы дагы кечир деп ошол кишинин акына дуа кылышыңыз керек. وإذا كنت قد أخذت مالا من صاحبه بغير وجه حق وجب عليك لكي تتوب أن ترده إليه. Эгер сен өзүңө таандык болбогон нерсени бирөөдөн тартып алган болсоң, гасып кылып алган болсоң, урдап алган болсоң, тообаңдын кабыл болушунун шарттары ошону кайра ошол адамга беришиң керек. Мына сиздики мен көргөзбөй алган элем, урдап алган элем деп. إذا لم تستطع أن ترده إليه لكونه سافر أو مات فوجب عليك أن تخرج هذا المال صدقة له هو. Эгер ошол адамга кайтарып берейин десең, ал адам башка жакка көчүп кетип калган болсо, же болбосо өлүп калган болсо, анда ошол адам атынан садака кылып чыгарып, ошол адам атына хайда кылып беришиң керек. Өлүп капты деп өзүң шете бергениң болбойт. Бир учурда тартып алган, урдап алган акчаны. ومن أجل أن يتوب الإنسان لا بد أن يبتعد عن الظلم، لأن الظلم كما قال صلى الله عليه وسلم ظلمات، ليس ظلم واحد، ظلمات كثيرة يوم القيامة. Тообанын кабыл болуусунун шарттарынын бирөөсү мына ошол эмне? Адам баласы кылган зулумдугун кайтарып берүү. Анткени бул зулумдук эртең кыяматтагы өтө көп караңгылык пайгамбар айткан. إذن احفظ لسانك عن الخوض في أعراض الناس لتنجو بنفسك يوم القيامة.
هذا اللسان لا تنطق نعم. به سيئا في حق أحد لكي تكون ناجيا يوم القيامة. Kıyamatта aman kalayın, Allah'ın balesinden kutulayın, tozoktan kutulayın desen, adamlar tuğralı caman söz söylödön alıs bol. وهذا المال لا تأكل به هذا الفم لا تأكل به حراما لتنجو يوم القيامة. Kıyamatda aman kalam desen, bul oğuzlarың menen aram nerse jebegin. وهذه المعدة لا تدخل فيها شيئا حراما لتنجو يوم القيامة. Kıyamatda aman kalam desen, kursağına aram nerse kirgizbe. فإذا ابتعد الإنسان عن الحرام فإنه أخذ بيده إلى الجنة. Eğer pende aramdan alыс bola turgan bolsa, mına oşol takvalığı aramdan alыс bolup saktangan nersesi bunun kolundan alıp jetelep kıyamatda beyişe kirgizet. ومن رحمة الله تعالى بنا أن جعل الحساب له سبحانه وتعالى ليس لأحد من خلقه، أي أن الذي يحاسبنا يوم القيامة هو الله وليس أحد، وهذه من رحمة الله بنا. Allah'ın berizge vergen rahmat, meyeriminin nimetinin birösü kıyamatta жалгыз Kuday özü gana else bolat, başka birö emes. لأن الله تعالى من صفاته الرحمن الرحيم. Antkeni Allah Taala meyerimdүү, ırayımdүү degen sıfatları var. الغفور الغفار. Keçirүүчү, keçirimdүү degen. الشكور. Şükür esi degen. الودود الذي يحب خلقه. Pendelerin süyүүчү degen sıfatları var. إذا قيل لأعرابي تدخل الجنة أم لا؟ فقال من يحاسبني؟ قالوا الله. قال إذن يدخلني الجنة. Bir Arabi, bir çöldük beydüyünge madaniyetten alыс kalgan adamga beyişke kiresin mi dedi deydi. Beyişke kirelasin mi dediler. Beyişke kiriş üçün ne olat, kim hesap olat dediler. Kuday hesap olat. Kudayın hesabından egzamenden ötsen, sorularına cevap versen, anan beyişke kiresin dediler. Janakı çöldük madaniyetten alыс kalgan adam aytdı. Eğer Kuday hesap ala turgan bolsa, oşol egzamen kılıp kirgize turgan bolsa, anda men jönle beyişke kirem dedi. لأن الله تعالى هو الكريم. Antkeni alışol kişi aytdı deydi. Hani Allah Taala bu ötö bereşeyin al, jönle beyişke kirgizetmeyin dedi. والله تعالى يحب لخلقه الخير. Allah Taala pendelerini daim jakşılıkты kalaydı. ويرى الطائع فيفتح له أبوابا كثيرة من الخيرات لأنه طائع. Anan Allah Taala özüne tawba kılgan pendelerini köp jakşılıklarda açat, antkeni oşol tawba kılgandığı üçün. فأنت مثلا كن صادقا في أنك تريد أن تصلي الفجر بدون منبه بدون ساعة بدون أي شيء لأنك صادق الله تعالى يوقظك في وقت الفجر. Eğer sen bir işti kılarda çın dilden niyet kılıp Kuday üçün atkaram dep durup, misal çıkala turgan bolsak, bagımdatты Kuday üçün okuymun dep durup, bu dilini koybosan başka koybosan jatsaң dele, çındap niyet kılgan bolsaң, jaratkan Allah Taala mına oşol seni oygotup, mına bagımdatка turguzat. لكن كن أنت كاذب وتقول أنا أريد أن أقوم للفجر لكنك كاذب في هذا وتجعل منبه وتقول لأخيك أيقظني وفي النهاية لا تستيقظ لأنك كاذب في نيتك. Ke desen, jalgandan ele şu tur bagımdat okuşum kelelde, bu dilini koymuş bolup, da kerek bolsa şerigine men turguzup koy bagımdatka dep, birok epte uktap kasam eken degen bir niyetin bar bolgon bolsa, munda sen sözsüz uktap kalasın. فأنت لا تظن أنك عندما تحافظ على الصلوات أنا فعلت شيئا كثيرا. لا، الله تعالى هو الذي وفقك لهذه الخيرات. Kede siz Kudayga jakkan bir işti atkarganda özüңüzdü özüңüz kıyın sezbeňiz, men mına uşunday bir ibadatты tak atkarytam, daim meşke kattap atam dep, mına oşol nerseni sizge Kuday mümkünçülük bergendigi üçün kılıp atasız. ما الفرق بينكم وبين أشخاص لا يأتون أصلا إلى المسجد؟ Sizler menen vapşe meşke kelbegen adamların ne ayrıması var? أن الله تعالى علم في قلوبكم خيرا فوفقكم لطاعته. Jaratkan Allah Taala sizin yüreğinizde bir jakşılıkты bilip, sezip, anan sizlerge meşke kelgenge bul jerde ibadatkanга mümkünçülük berdi. فأنت عندما تأتي للمسجد لا تقول أنا طائع أنا طائع لكن وجب عليك أن تقول لك الحمد والشكر يا رب أن وفقتني. Meşke kelgeningizde ha men ibadat köymin, men takvamın devesten, o Rabbim sana şükür meni meşke keltirip koygonuna dep aytыңыз. كلكم تريدون أن تدخلوا الجنة ابتعدوا عن صفة واحدة كلنا ندخل الجنة. Bardığımız beyişke kirişti kalayız. Eğer çında beyişke kirişti kalasak bir sıfattan alыс bolalı, oşonda bardığımız kiremiz. Al sıfat? هذه الصفة هي صفة التكبر. Bul mına oşol tekeverdik sıfatı, boy kötörü, menmensünü, oşondan ele alыс bolsaňyz sözsüz beyişke kiresiz. هذه الصفة
أنا عندما أصلي ركعتين لله ها أنا فلان أنا القوي أنا الطائع أنا صليت ركعتين لله ها أنا متكبر أبطل الله عملي ولم يتقبله. Men kede 2 rekat namaz okudum. Mana men Kudayga ibadat koydum, namaz okuyup koydum. Tünü men tara ne okudum? Kadir tün tostum dep boy көтөрө турган болсам, Allah Taala бардык амалдарымды соогу менен кошо жексен кылып жок кылат. جارك فقير مسكين وأنت غني من أنت انصرف عني أنت ليس لك قيمة عندي تكبرت الآن أسقطك الله ورضي عنه هو. Kede koşunan kedey olsa, oşonun aldığını mensinbestен, sen kim eleң, sen maňa içmemesin, sen orduň tömön, sen dengeliň meniki de emes dep, anı pas sanabaňız. Antken oşolup koşunaňyzyň astyda özüňizi biýik kötürgendiňiz, Allah Taala sizde halak kılıp jok kılıwıňyzga sebep bolat dagı, koşunaňyzdan razı bolup beýişe kirүүsüne sebep bolat. والله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني سأبعد عن طريق الهداية كل متكبر. Allah Taala men özümnün jolumdan, din jolundan, beýiş jolundan, hidayet jolundan her bir tekebirdi alystatam, ağrı kılam deydi. أما من تواضع لله من ذل لله من خشع لله تعالى فإن الله تعالى يرضى عنه. Kim Kuday üçün kiçipeyil bolsa, Kuday üçün jönököy bolsa, Allah Taala bu adamdan razı bolat. رجل من الصالحين يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salih imanlı pendelerinin biröğüsünden bizge kavar verip bunday deydi. هذا الرجل كان يعيش في جزيرة في البحر. Bul kişi mına oşol janakynda dengizin jeğinde jaşayt eken oşo bir aralda. الله تعالى كان في كل يوم يخرج له طعاما يأكله. Günde Allah Taala buğa dengizden bir tamak çıkarıp verirken oşonu alıp jeyçeken bul adam. وظل طوال عمره يعبد الله مدة 500 سنة. Bul kişi 500 yıl Kudayga ibadat kılıp oşendi dengizden çıkan rızkını jep jüreberdi. لا يعصي الله أبدا. 500 yılın içinde bir de Kudayga günah kılbaptır. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حساب هذا الرجل. Mına oşol adamdın esebinden peygamber bizge jogap beredi. Kıyamatda oşol adam kantip esep kısa فلما bergen. أوقفته الملائكة للحساب قال الله تعالى لملائكته يا ملائكتي أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. Bul adam Allah Taala'nın aslına varganda Allah Taala özünün periştelerine gayrılıp ey menin periştelerim bul pendemden men razımım bunu beýişke kirgizgile dedi. فالرجل قال برحمتك يا رب 500 سنة أنا أعبد في النهاية أدخل الجنة برحمتك أين عملي يا رب أنا أريد أن أدخل الجنة بعملي. Anam bul kişi pendeçilik kılıp o Rabbim men rahmatım menen meni beýişke kirgiz dep atasın periştelerine özümnün 500 yıllık ibadatım dele jetet ibadatım menen dele kireverem dedi. فقال الله تعالى لملائكته ائتوا بعمله وضعوه في كفة وضعوا نعمة واحدة من نعمي في كفة أخرى. Allah Taala anday ola turgan bolsa o menin periştelerim bul pendemdin 500 yıllık ibadatını apkep tarazanın bir jagına koygula anan menin bergen jakşylyklarymdyn biri ölsün ele. Menin bergen nimetlerimdin biri ölsün biýag jagına koygula dedi tarazanın. فوضعت نعمة البصر فقط في كفة وعمله كله في كفة فرجحت نعمة البصر وطاش عمله. Anan Allah Taala mına oşolunde köz nimetinin biri ölsün ele tarazanın bir jagına koyup 500 yıllık ibadatın bir jagına koydular. Köz nimetinin özele ne oldu? Tarazada oğur kep gitti. فقال الله تعالى له نعمة واحدة وزنت عملك كله وباقي نعمي عليك فضل مني عليك السمع والفم واليد والقدم والقلب كل هذا فضل مني عليك. Allah Taala gördün mü? Senin 500 yıllık ibadatın bir nimetime da denk gelmedi. Kalgan dağı menin kulak nimetim, basu, kol, güç, densoluk nimetlerim bardığı bul menin sana rahmatım menen artıkçılığım menen bergen faziletim dedi. وقال الله لملائكته يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار. Anan Allah Taala ey benim periştelerim bul penden tozaka kirgizgile dedim soğuk jetpey kaldı dedi. وهم يأخذونه إلى النار يرجع ويقول يا رب برحمتك يا رب برحمتك يا رب. Perişteler pirkazga moyun sunup tozaka alıp jönögönde janak adam sözünden kaytıp o Rabbim rahmatın menen beýişe kirgiz koyar beýsin rahmatın kayakta mehrimin kayakta dedi. فقال الله تعالى له من خلقك ولم تك شيئا
Seni kim yarattı вообще sen yok malında? Seni yoktan kim yaratkan dedi Allah Teala. ومن رزقك ولم تكن تقدر على فعل شيء Bir nersede kıla albagan bir alsız malında sana kim rızkı verdi dedi. ومن وفقك لفعل الطاعات مدة 500 سنة Sana 500 yıl ibadet kılganga kim mümkünçülük verdi dedi. فقال العبد أنت يا رب Cenab-ı Pende sen o Rabbim sen o mümkünçülüktü verdin dedi. فقال الله تعالى لعبده نعم العبد كنت أنت يا عبدي لأنه كان يعبد الله عز وجل. Sen kanday gana jakşı pende oldun, jakşı kul boldun, 500 yıl ibadet kıldın dedi Allah Teala. خذوا عبدي وأدخلوه الجنة برحمتي. Anan Allah Teala bu çınığı menin mıktı pendem bolçu hem pendeçilik kılıp kılgan amalını ortaga salıp koydu. Bul pendemdi men razımın rahmatım menen beyişke kirgizgile dedi. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه. Bul hadiste şu imam özünün hadisinde çıkarıp sahih hadis dep aytkan. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بحديث يؤكد هذا يقول فيه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. Uşul ele hadisi tasdiqtap, kuvattap peygamber başka bir hadiste selerden biri öňördagy kılgan amaly menen beyişke kire albayt dedi. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Sahabalar sura bersi siz dagı kılgan soğuk işleriniz menen beyişke kire albaysız o Rasulullah deşti. قال ولا أنا Men dagı kerek bolsa kılgan soğuk işlerim menen beyişke kire albayım dedi peygamber. إلا أن يتغمدني الله برحمته. Bir gana Allah Teala emne rahmatı menen gana kirgizse men kirişim mümkün dedi. إذن المقصد في هذا أن نحسن الظن بالله تعالى وأن نشكر الله في كل وقت أن وفقنا لطاعته. Aytayın degenim urmatlı bir tuğandarım, Kudayga közübüzdü tüs kılıp, Kuday jönde jakşı oyda olup, anan Kudaydın uşunday mümkünçülük bergendigine şükür keltireli. وأن تبتعد كما قلنا عن صفة واحدة لا تفعلها أبدا في عمرك وهي صفة التكبر. Anan bir sıfattan alыс bolуңуздар, baya men sizlerge aytkan tekebberdik sıfatı, bul sıfat öte jaman. أنا أرى شخصا عاصيا شخصا يشرب الخمر شخصا يعصي الله أقول هذا إنسان حقير هذا إنسان ليس جيد هذا إنسان كذا أنا أستحقره هذه صفة تكبر في لا يصح أن أفعل هذا. Kede men köçede bir arak içken bir buzuk adamdı körüp alıp durup bulandayken mundayken arak kor eken dep basıntıp oşol jönde jaman söz ayta turgan bolsam bul dagı menin akımda tekebberlikке kiret. الله تعالى يقول لنا جميعا كذلك كنتم من قبل يعني كنا جميعا ضالين Allah فمن Teala الله عليكم. Allah Teala biz turalı dagı mına oşentip aytat. Seler bardığınlar oşol köçedeki alkaş siyaktı bilenger. Birok selerge kim hidayet berdi? Kim selerdi tora jolga saldı deydi. إذن ماذا أصنع عندما أرى شخصا عاصيا؟ Ne kılavuz emi? Kede günökör pendelerde arak içken, sögüngön, buzuk iş kılgan pendelerdi körgönde ne kılışımız gerek? أنا آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر بأسلوب لين جميل. Oşolordu jumşak, jakşı bir metot menen ha, sılık, sıpa, jakşılıkka çakırışыбыз gerek, jamanlıktan kaytarışыбız gerek. وأدعو الله تعالى أن يهديه. Allah'a jalbarıp dua kılıp Allah'ım uşul pendenge hidayet berdeşimiz gerek. فإذا فعلت ذلك فأنت محب لله ورسوله. Eger oşol işti kılgan bolsaň anda sen Hudaýdy jana Allah'ını süýgen bolasın. Çyn dilden oşol pendelerge hidayet surap dua kılgan bolsaň. رجل كان اسمه عبد الله. Bir adamdın adı Abdullah ile. هذا الرجل كان يشرب الخمر. Bu kişi arak içetken. كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Oşol arak içken arkadaşlarla jetelep peygamberge alıp gelişti. Mana وهو arkadaşlar. شارب الخمر. Mas eken mas avalında peygamberge jetelep gelişti. فيقيم صلى الله عليه وسلم حد الخمر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al adamga janakı hat arak içkenlerdi cezalay turgan tayak menen uram dep iştiraf kılam dedi. فلما أتي به في مرة وهو يشرب الخمر قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. Oşol adamdı bir jol peygamber alıp geldi, peygamber vurup koyuverdi. Keyin dagı biraz tutup geldi. Mana dagı tazir berip koyun. Özü uşunday namaz okuwa şariat boyunca namaz okuwasaň, bu ýakda namaz okutkanda köşkde namaz okuway turgandar bolsa şariat boyunca kaza par urady özü negizi. فقال Hazır صلى prosto الله intazir ustazy. Bizde hazır prosto şonda bir mümkinçiligimiz bol bolgondugy üçin neme şoda namaz üçin namaza kirbegen, köçede mas jürgönдөр şariat boyunca buların jazasy var, taziri var, bularga ölçem koyulungan. Vuruluş gerek. Jana bir sütka kamalat, iki sütka kamalat degende oşol 10 tayak, 20 tayak jeş gerek. Jana adam oşol arak içkerken peygamber urup koyuyor. Keyin dagı tutup kelegen dagı
Kesenen ошол жана экинчи жолу келгенде жана пайгамбардын жанында сахабалар бирөөсү айтты, Кудайдын каргышына калсын, күн деле иче берет экен да бу киши dedi. Анан فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. буга каргыш айтпагын, анткени бул Аллахны жана пайгамбарды сүйөт арак ишкени менен dedi. من كان ينزل عليه الوحي إنه رسول الله. Allah Taalaga bul vahiyini kim bildirdi? Al adamın Allah'ını jana paygambарды sүйөрүн kim bildirdi? والله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يحب الله ورسوله. Allah Taala özü peygamberge kavar jetkirdi. Bul Allah'ını jana peygamberdi sүйөt bul pendengde. Barak işse dağı. إذا ليس معنى هذا أن تشرب الخمر وتقول أنا أحب الله ورسوله. Bunun manisi arakты içip al ve men Kudaydı peygamberdi sүйöm diye degen emes. لأن علامة محبة الله ورسوله أن تلتزم طريق الهداية. Allah'ını jana peygamberdi sүйө turgan bolsоң, bunun dalili давай hidayet yolun 5 yolun taptagı, oşol araktan alыс bolsоң, oşol Kudaydı jana Allah'ını sүйөрүң belgisi. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نرحم العصاة. Bunun manisi, bu okuyadan alına turgan bizge kerek bolgon sabak, mına oşol günökörlörgө dagı merimdүүлүk menен, jumşaktyk menен mamile kıl degen söz. القلوب بيد من؟ Jürekler kimnin kolunda? أنت في هذه اللحظة طائع بعد لحظة يجعلك الله تعالى غير طائع إذا كن طائعا لله واحمد الله على ذلك لتستمر على الطاعة لله. Jürekler Kudaydın kolunda sekundda günökör jürekti soğuptu jürekka, imandu jürekti günökör jürek aylantıp koyuyorsun mümkün. Sen hazır Kudayga ibadat kılıp otasınbı? Birazdan keyin Allah Taala seni ibadat kılbagan günökörlerin katarına koşup koyuyorsun mümkün. Oşonduktan ibadat köy jürek kılganda şükür kıl. الكثير من الناس في دقيقة واحدة يكون طائعا ويكون عاصيا. Bir sekundda, bir minutta adamlar günökörler soğuptular, kapır olup geçişi mümkün. مر بنا جميعا هذا الموقف. Biz barız bul tepkişti basıp ötkönbüz. Barızla köşede жүргөн bir buzuk elek, keçek hidayet gel, davatçı gel, başka olma eşke kattap kaldık. لكن تخيلوا جميعا لو أن الإنسان عندما صار عاصيا الله تعالى لا يقبل منه التوبة ماذا كان يفعل العاصي؟ Emel etsettiniz, eğer sen günökör bolsaң, günökör pendenin tawbasyny Allah kabul kılbasa, anda kantay kılat? Al beşara kanty ibadat kılış gerek. أين كنت أذهب؟ أذهب إلى من؟ Kayaka barat al adam? من كان سيرحمني؟ Kim rahim kılat eğer ol من كان سيعفو عني؟ Kim anın günösün keçiret eğer şunu günökör bol jürüyorsun? إذن مجرد أن تفكر فقط في أن الله تعالى فتح لك باب التوبة لترجع إليه بعد المعصية هذه التوبة تستوجب منك أن تشكر الله طوال عمرك. Siz kayda günah kılıp durup, anan akılınızga kelip tawba kılasınız, oşol bir tawba kılganınızda ömür boyu Kudayga şükür kılışınız gerek. Oşol günödөн keyin tawba kaytkanga Allah Taala mümkünçülük bergendigi üçün. Adamlar oşol günödön çıkpay жүрүp başı görgө kirip ketkenler var. Sen günö kılıp ertesi gün akılыңa kelip tawba kılıp otasınbı? Uşul tawbaga kaytkandыгыңа şükür kılıp ömür boyu Kudayga ibadat kılışın gerek. سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة صحابي من صحابة سيدنا رسول الله. حاطب ابن أبي بلتعة. Habib ibn Abi Balta'a degen peygamberin ulu sahabalarından. سيدنا حاطب هذا كان شارك في غزوة بدر. Bul Badr soğuşuna katışkan sahabalardan iken. والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال ارجعوا فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل من شارك في غزوة بدر الله تعالى علمه فقال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Badr'ga katışkan sahabalarga Allah Taala tiri gözünde razı olup kalağanыңарды kılgıla men silerden razı oldum degen. Bul Badr öte İslam küçsüz bolup turgan maalda 300 musulmandın 1000'den aşık kapırga bolgon algaçkı soğuş bolot dagı. Mına oşol soğuşta paygambar üçün çındap katışa berебиз dep katışkandığı üçün soğuştan keyin Allah Taala razı bolot dagı bularga. Bundan keyin ne kısaňar kıla bergile men silerden razımın dep aytat. عدد المسلمين في غزوة بدر 313 313. Nemede 316 tane Müslüman bolgon Badr'da. وعدد المشركين يقارب 1000. Kapırlar 1000'ge jakın bolçu. يعني المشركين 3 أضعاف المسلمين. Kapırlar 3 есе köp bolçu Müslümanlardan. هؤلاء 300 الله تعالى رضي عنهم. Mana oşol 300 adamdan Allah barından razı olgan. المهم سيدنا حاطب هذا Biz men aytayın degen mesele mana oşol 300 adamın içindeki hatip jönünde aytgım keldi. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مكة.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni kayradan aluu. Kayradan Müslümanlar küçüp Mekke'de peygamber kılıp çıkan go. Kayradan Mekke'ni alardı. كان صلى الله عليه وسلم قبل أي غزوة كان مثلا يفتح مكة فيقول أنا أذهب إلى الشام إلى مكان آخر حتى لا يخبر أحد وساعة المعركة وهو يمشي هكذا يمشي قليلا ثم يتجه إلى المكان الذي سيحارب فيه حتى لا يعلم أحد بالمكان. Peygamberдің taktikası uşunda ile Mekke'ye barış gerek olsa Mekke'ye emez Siriyaga Şamjaga baratam dep turup alaqsıtıp durup Peygamber biyak ketti degenden keyin kayra pawru bara turgan jagına barat alaqsıtıp durup. فعندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة قال للصحابة نريد أن نغزو الشام نذهب إلى الشام ليس إلى مكة. Peygamber ошол Mekke'ni kayra alarda dagı sahabalarına kayıp turayt et men Şam tarafka Siriya tarafka baram Mekke tarafka emes dedi. الشام هذه مثل سوريا وفلسطين Oşa وهكذا. Palestina Siriya taraftar. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك سيدنا حاطب فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى مكة وليس إلى الشام. Anam bul Hatip degen janag Badırga kaçkan sahaba, Kuday razı olgan sahaba da otpayız ba? Bul adam Peygamber Şamga varam dese bul şu sıraylıkı bilip kaptır dagı. Bul Şamga emes Mekke'ye varat. Bul taktikası şunday bunun. Bul Mekkeliklerge ataka koyot dedi. لأن قبلها كان يوجد صلح اسمه صلح حدث في مكان اسمه الحديبية. نعم. هذا الصلح أن يكون المسلمون مع المشركين بدون قتال والمشركون خالفوا هذا الصلح في مكة. Oşol malda Müslümanlar men kapırların ortasında kelişim, Hudaybiya kelişimi var ile al kelişim boyunca biri birine soğuş aşal baytlı. Biroq bul kelişimde oşol kapırlar buzup birinci kol salıp koygan bolçu. هذا الصلح كان مدة 10 سنين لا أحد يقتل من هنا ولا أحد يقتل من هنا. Bul kelişimde 10 yılga çeyin biri birine tiyebeybiz, kural kötürbeyiz dep kelişip kılgan bolçu. لكن بعض المشركين خالفوا الوعد وقتلوا أحد المسلمين. Biroq kebir kapırlar oşol sözünde turbastan Müslümanların kebirini öldürdü. فلما فهم سيدنا حاطب هذا كتب رسالة وأعطاها إلى امرأة وأمرها أن تذهب بها إلى أهل مكة لتخبرهم بأن رسول الله سيأتي لقتالهم. Anan oşol malda bul Hatip degen sahaba kat жазда bir ayalga berip durup mına ona par Mekkeliklerge bergin jakында Peygamber Şamga baratam deyt Şamga mesele bul tuuru bar tur Mekkelikler meni soğuşat Mekkelikler soğuşka dayardan tursun dep sekretni kat berdi. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وأخبره بما فعل سيدنا حاطب. Peygamberga sıraz Allah Taala tarafından vahiy düştü dagı Hatip'in emne kılgandığını kabar berip koydu. Hatip birejeğin jönötü oşol Mekke'ge sekretni katta alıp jönötü dep Allah Taala bildirip koydu. فنادى صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي واثنين معه من الصحابة. Peygamberimiz Ali menen koşa iki sahabanı çakırdı dagı özünün huzuruna. وأمرهم أن يذهبوا إلى مكان كذا خيمة كذا ستجدون امرأة هذه المرأة معها رسالة من حاطب ائتوا بهذه الرسالة. Peygamber Ali Resulullah men iki sahaba kelgenden keyin falan jerge varsaňar al jerde bir çatır var, bozuy var. Mına oşonun içinde ikisine bir ayal var. Oşol ayalda Hatip жазган kat var, oşo katты alıp kelgile dedi. فذهب الصحابة الثلاثة إلى المكان الذي أخبر به رسول الله فوجدوا الخيمة ووجدوا بداخلها المرأة. Anam saha jaraqı 3 sahaba Ali Resulullah men koşa iki sahaba çurqap oşol Peygamber aytkan jerge bardy. Çındığında Peygamber aytkanday çatır taptı, içinden Peygamber aytkan oşol ejeni dağı taptı. فقال لها سيدنا علي أين الرسالة التي أعطاها لك حاطب. Hazreti Ali janaq ayalga qayryp durup Hatip bergen katkana dedi. فقالت المرأة ليس معي شيء. Janaq ayal işnese jok ene aytdasaňar Hatipti tanybayym dedi. ففتشوا الخيمة فلم يجدوا فيها شيء. Ana bular janagı çatırdırasa izle, bozuydurasa izlediler daha içinden tapmadı kattı. بحثوا في متاعها فلم يجدوا فيها شيء. Ayaldın janagı kiyim keçesini neme ne jüktörün, kurjunun bardığını, tüyün jüktörünü tekşerdi yok. فقال لها سيدنا علي Anan Hazreti Ali mınday dedi. Hiç oyaktı karadı, bir kara tapmadı. Anan kat çok bolğandan keyin ana mınday dedi. من أخبر سيدنا علي بهذا الأمر رسول الله. فقال سيدنا علي والله ما كذبنا رسول الله وما كذبنا رسول الله لم يضحك علينا ونحن ما كذبنا في هذا. Anan Hazreti Ali aytdı deyt. Peygamber jalgan süylebeyt. Peygamber sende kat bar dedi, al kat boluş gerek. Biz peygamberga işenebiz. Peygamberdi jalgançıga çıgarbayбыз dedi. وإذا لم تخرج الرسالة سننزع عنك ثيابك ونجل الرسالة. Eger sen Peygamber aytkan katты berbeseň, az sen bizde bular Müslümanlar avratın köre albayt, uyat üzerinde köre albayt dep otasın.
Пайгамбар жалганчы болбоштугу үчүн сени жалаңач кылып туруп, денеңден баары бир табамын, андыктан катты чыгар. Баары бир кат сенде бар ал. Биздин пайгамбар айтты, чындык сен ошол бир жериңе катып алгансың деди. Болбосом сени жалаңач кылып чечинткенге мажбур болом деди. فلما رأت منهم القوة في الكلام وعلمت أنهم سيفعلون هذا قالت لهم ابتعدوا عني قليلا وأخرجت الرسالة من تحت الحجاب من شعرها. Жанагы аял эмне деди? Аргасы жок, баары бир булар катты табалар экендигин, каттын бар экендигин точно билгендигин байкагандан кийин сыртка чыгып тургула азыр меселеге катыңарды алып берем деди дагы. Жоолугунун астынан чачынын арасына кыткан экен, катты алып берди. فأخذوا الرسالة وذهبوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Анан катты алды дагы пайгамбарга алып бардылар. الصحابة كلهم غيظ من حاطب يريدون أن يقتلوه كيف تخون رسول الله وكيف ترسل رسالة إلى أهل مكة. Сахабалардын бардыгы жанагы Хатиптен наразы болуп, ачууланып, неге бул пайгамбарга мынтип чыккынчылык кылат, шпиондук кылат, өлтүрөбүз деп ачууланышты. فقال أحد الصحابة سيدنا عمر دعني أقتله يا رسول الله. Hazreti Umar давай качкылап өзүм көрүп коеюн деди. Мына мен өлтүрүүгө ташайын ушуну деди. Не бул пайгамбарга чыккынчылык кылат деди. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Умар өзүңдү бас, бул Бадырга катышкандардан деди. ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Аллах Таала Бадырга катышкандарды каалаганыңарды кыла бергиле, мен кечирдим деген. Эмне деп атасың Умар деди. ثم نادى على سيدنا طلحة رسول الله. Hazreti Talhаны чакырды дагы пайгамбарыбыз. قال له ما حملك على ما صنعت ما الذي جعلك تصنع هذا. Неге мындай кылдың деди Хатип, На. Пайгамбарыбыз аны Хатипти чакырды дагы, не үчүн мындай кылдың? Неге мынтип чыккынчылык кылып кат жөнөттүң, секретный кылып деди. فقال سيدنا حاطب يا رسول الله أنا لم أكن من أهل مكة أنا كنت غريب فجئت إليهم فأجلسوني بينهم فليس لي أهل بينهم ليس لي عائلة. أنا لا يوجد إلا أنا وزوجتي وأبنائي. أنا غريب عنهم مثلي هكذا. أنا جئت بزوجتي وأبنائي فأردت أن أصنع لهم شيئا جميلا هذا الشيء الجميل يحفظ به أولادي وزوجتي فلا يضروهم. Ana nege mындай кылдың Хатип десе, Хатип айтыптыр, я Расулалла, өзүңүз билесиз, мен бuyakta өзүм жүрөм, аялым, бала чакам ошолордун арасында. Ошолорго бир жагынайын дедим. Ушундай бир секретный информация жеткирсем, аялыма, бала чакама жакшы мамиле кылабы деген максатта ушинтим деди. وأنا أعلم أن هذه الرسالة لن تصنع شيئا يا رسول الله لأن الله تعالى ينصرك. Анан бул менин жөнөткөн катым бала чакама ошол капырлар бир жакшылык мамиле кылсын деген максатта жөнөттүм. А бирок бул кат аркылуу сага бир зыян жетпесин билемин, анткени Кудай сен тарапта го деди. Мен бул катты жөнөтсөм, жөнөтпөсөм сага пайда зыяны жок го я Расулалла деди. Аллах баары бир сен тарапта го деди. لكني أردت فقط أن يتذكروا هذا المعروف لي فيحفظوا زوجتي وأولادي. Бирок мен ошол эмне, мен как будто аларга бир жакшылык кылгандай болуп көрүнүп коеюн дедим. Анткени ошол жакшылык кылгандыгым үчүн баламды, аялымды алар жакшы мамиле кылабы деп ойлодум деди. فقال صلى الله عليه وسلم إنه أي سيدنا حاطب ما فعل ذلك لأنه يبغض الدين لكن حمله على ذلك عاطفة الأبوة تجاه أبنائه فقط. Хатип бул динди жаман көргөндөн, же пайгамбарды жек көргөндөн, же динге чыккынчылык кылып бул ишке барып секретный кат жөнөткөн жок меккеликтерге. Бул баласына ичи атышып, аталык мээрим козуп кетип, балам жакшы жашасын деп ушул ишке барды. Бул динди жаман көрбөйт, динге бул саткындык кылбайт деди. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سامحه. Пайгамбар ал адамды кечирди. وشهد له بالإيمان. Ал адамдын ыймандуу экендигине күбөлүк берди. وأخبرنا جميعا كيف نتعامل مع شخص عاص. Анан бардыгыбызга алына турган сабак, кээде күнөөкөр пенделерге кандай жумшак болуш керек экендигин үйрөттү. فكن رحيما بخلق الله فإذا رحمت خلق الله رحمك الله تعالى. Аллахтын жараткан пенделерине, махлуктарына ырайымдуу болгула. Эгер сен махлуктарга ырайымдуу болсоң, мээримдүү зат сага ырайымдуу болот. إذن الله تعالى يدعونا جميعا إلى التوبة فيقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة توبة صادقة. Аллах Таала баарыбызга кайрылып, менин пенделерим, чыныгы тооба менен тооба кылгыла дейт. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. Чыныгы тооба менен тооба кылсаңар, балким Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирер. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Күнөөңөрдү кечирип, астынан дарыялар агып турган бейишке киргизер. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.
لا يخزي يعني لا يضيع الله المؤمنين والنبي يوم القيامة. Anken Allah Taala kıyamatda bu peygamberlerde dağı, Müslümanlarda dağı bir muhtaç, yardımsız başkası kaldırmaydı. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Alardın nurları yüzlerinden nurdanıp durat. فالمؤمن يوم القيامة إيمانه له نور هذا النور يكون بين يديه ومن خلفه Bu adamların وبأيمانه. aldı tarafı, art tarafı, on tarafı, sol tarafı bardığı nur bolup nurdanat mı oşol imanın bereketiminden. إذن الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسبه الله في الآخرة. İnsan bu dünyada özünden özü hesap alış gerek, erten kıyamatta Kuday adamdan hesap alğanға çeyin. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına kayırılıp bankrot kim ekenini bilesiniz mi dedi. فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع الفقير. Sahabalar aytıştı ya Resulallah bankrot degen bul, akçası yok, kılan biznesli arkasına ketken, işnese tappay kalan adam dedi. هذا عندنا نحن جميعا هذا التعريف من المفلس الذي ليس معه مال. Bizde de o şey aytabız. Bankrot kim dese oşol biznesi bolbay kalgan, qarzdar bolup kalgan adam dep aytabız. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de analiz anda emesken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin ümmetimnin bankrotu al kıyamatta kelgende mınday bolat avalı. يأتي بصيام وصلاة وصدقة. Menin ümmetimin bankrotu kıyamatta namazı var, orozosu var, sadakası var. كيف هذا شخص طائع يا رسول الله كيف يكون مفلس؟ Kantip buladan bankrot bolsa, namazı jayında olsa, orozosu jayında olsa, sadakası jayında olsa, kantip buladan bankrot dep aytabız? فيقول صلى الله عليه وسلم ويأتي وقد شتم هذا. Biroq bul palançanı sökkön. Namazı jayında, orozosu jayında, zeketi jayında, biroq palançanı sökkön. وقذف هذا قال له يا زاني. Kebir adamlarga ne jala japkan bulbuzuku anday mındaydı. وأكل مال هذا بالحرام. Biro'nun malını urdap jegen, korrupsiya menen jegen. وسفك دم هذا. Palançanın kanını tökkön. فيأخذ هذا من حسناته. Bol adam ana ne oşon soğup biro namazını alatken, biro orozosunu alatken. وهذا من حسناته. Ol ayşol biro orozosunu biro namazına bardığı gözüne kerek soğup durda alıveret. يعني تخيلوا أنا عشت مثلا 60 سنة. Yemeğle settiniz men 60 yıl yaşagan bolsam. خلال 60 سنة أنا ظلمت هذا العدد. Mana şunca adamga günah iş kıldı, şunca adamga zulümlük kıldım 60 yıl ömrüm aralığında. في يوم القيامة أنا واقف هكذا وكل هؤلاء ينتظرون ليأخذوا مني حسناتي. Kıyamatta ben şunu kılayın asla atçot beri otkan bolsam, şunca adamga bu dünyada zulümlük kan bolsam, bardık oçurtmaya katet, yemin bunu soğudan alağızı bardık oçurtmaya turgan buladı. لو أني ظلمت كل واحد مظلمة واحدة فتخيلوا إذا كان شخص يظلم كل شخص 100 مرة في اليوم. يعني هذا لو أني ظلمت كل واحد مظلمة واحدة فقط كل واحد يقول أنا أريد حقي يا رب. تخيلوا أن شخصا أصلا يحب الظلم في الدنيا فيظلم الناس كثيرا جدا. Bir jolu zulümdük kılgan bolsan kıyamat oşoga жооп бересиň dagы oşogon orduna soğuptorunu aldırıp koýosun. Al эми kebiröler zulümdükti, biröөнүн akın jegendi kesip kılıp algan. Күндө oşon azat kılıp alganlar var. Emeýlesetkile bular erten kıyamatta kantyp kutulат. إذن هذا الأول هو ظلمك في ماذا؟ أخذ مني مال يا رب حسناته كذا يأخذ هذه الحسنات. Biröөнүn malına ziyan bergesin al ne kılat? Menin malımda bolgon bul dep turup alıp dagы oşoga jaşa soğuğunu alat. وهكذا كل واحد يأخذ حقه. Oşentip her bir janakı zulüm körgөн adamlar oşondan jabır tatkanlar özünün akısını alat. إذا انتهت حسناتي أنا. Eger janakı zalimdin soğuğu kalbay kasa. هذا مظلوم يقول يا رب أنا أريد حسنات. Anan janakı bu dünyada mazlum bu adam edip men bunu soğuptorunu alıştı kalayım dese soğuğu kavay kaldı. Emin ne kılat? فيقول الله تعالى انتهت حسناته. Allah Teala bunu soğuğu kavay deyip nesini alasın dedi. فيقول المظلوم لربه يا رب فليأخذ هو من سيئاتي. Degenden mazlum medet o Rabbim eğer bunun bere turgan nesesi yok olsa anda menin günahlarından alıp buğa жүktü diyor. إذا يأخذ من سيئات هذا وسيئات هذا وسيئات هذا فتطرح عليه ثم يطرح في النار. Anan onun jamandigini, bunun jamandigini raşat kılış üçün herkinin jamandigini alıp buğa жүktü diyor. Oşol jamandikler ne olur? Sebebinin tozoqa kirip ketedi. إذا هذا يوم عظيم الله تعالى يقول فيه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Allah Teala benim pendelerim kayf. إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
Kıyamatda esep kılsak bu öte bir ulu dep aytat. عند يوم القيامة الأرض يحدث لها زلزال تخرج كل ما في بطنها. Oşo kıyamatda yer titreytken dağı, oşo jerin astındağı ne olsa bardığını çıkarat Allah Teala. كل المعادن التي كانت في باطن الأرض تخرج وكل الأموات يخرجون. Jerin astındağı oşo kumtorun altını olsun başkası olsun kendir dağı çıkat anan ölük mayittar dağı çıkar jerin betine. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت الأم تترك طفلها الرضيع تنساه. Bul gün şunçalık straşny bolgondugundan жаңы төрөгөн аял өзүнүн ошол баласын таштап койгондугун билбей калат дейт. وتضع كل ذات حمل حملها المرأة الحامل حملها يسقط من الرعب. Korkkonduktan, titirегендиктен, чоочугандыктан boyunda var enelerin boyundagысы түшүп калса ошону сезбей калат дейт. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الناس جميعا يكونون يمشون بسرعة هكذا وهكذا لا يدرون أين يذهبون. Adamlar dabdırap oyka baskанын көрүп адамдан бардыгын мас абалында көргөн болосуңар, бирок алардын бирөөсүн дагы мас эмес. ولكن عذاب الله شديد. Бирок алардын мүнтүп мас адамдай болуп ойка баскандыгынын себеби бул Аллахтын азабы күчтүү болгондугу үчүн ушундай. إذن ما نريده الآن أنت ما ظنك بربك جل وعلا؟ أنت تفكر في أن الله تعالى كيف سيحاسبك؟ هل الله عز وجل سيعذبك أم سيرحمك؟ على حسب ظنك سيحدث. يعني إذا كنت تعتقد أن الله سيرحمك الله عز Sen وجل. bugün hazır Kuday jönde oyun kanday? Erten sen uşul abalda ölüp kalsan Kuday seni azaptayбы же ырайымдуулук кылабы? Sen bugün Kuday jönde oyun kanday bolsa Kuday ошондой кылып сага мамиле кылат. الله تعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي Allah Teala hadisi kutside men pendemdin oyundamın deydi. فليظن بي ما شاء. Men jönünde kanday oylosa ошондой ойлосун deydi. Жакшы dese жакшымын, жаман dese жаманмын. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Жакшы dese жакшымын, жаман dese жаманмын. إذن هذا الظن من خلال أعمالك الصالحة التي عملتها في الدنيا. Marra saniye. هذا الظن الحسن نعم. من خلال الأعمال الصالحة التي تعملها. Kede sen Kuday jönde жакшы ой кылып аткан болсоң, демек sen жакшы кылган амалдарың урматына ошондой Аллах Таала сага ой пикир берет. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما غرتهم الأماني. الأمنية هذه أتمنى أن يحدث شيء في المستقبل لكن هو لم يذاكر أصلا فكيف ينجح هكذا. Adamdardı halak kılgan nerse bul ошол ne жанакы куру эле үмүттөнө берүү. هؤلاء القوم يقولون الله تعالى يرحمنا الله تعالى يرحمنا وهم يعصون الله تعالى متعمدين. Ataylar öyle Kudayga günah kılıp bırak Kudaya bizdi Kuda kalırsa keçiret beşe kirgizet niyetin tüzbese oldu dep günahını kılat dağı niyetin tüzbese oldu dep Kudaydan ümit kılıp jüre vergenler buna oşolordu oşol ümiti halak kılıp yok kılar eten. فيقول صلى الله عليه وسلم إن قوما غرتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. Naam. Bular da oşol oylagan oyları kıyaldangan kıyaldarı halak kılıp yok kılar eten kıyamatda bırak bular özlerine deytken o Rob biz Robbimizden жақсы нерсени ümit kılabız. Kuda kalasa bizdi azaptabайт deyt, бирок өздөрү günah işlerdi kılıp kayradan ошол айткан сөздөрүнө каршы iş кылат эле. فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. Эгер Kuday жөнүндө оюмду түзбө болсун, оюм жакшы дей турган болсоң, анда амалың дагы жакшы болуш керек. هذا الوقت الذي نجلسه جميعا الآن في بيت من بيوت الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المصلي هذا لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة الملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له وارحمه. Bizdi mına Allah'ın üyünden bolgan bir üyde meçitte çoğulup oturuşubuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde bir namazdan keyin ikinci namazды kütüp uşintip dagı ibadat kılıp Kudayga dep oturgan bolsa, Allah Taala ne? Periştelerin bardığı keçirim surayt diyen bu adam için. حسن الظن بالله جل وعلا قيل لأعرابي يعيش في البصرة في العراق. Adam Allah jönünde jakşı oyda boluu tuuralı mına bir Basralık, Irak'tık bir adamın okuyasını aytam. قيل له هل تظن أن الله تعالى يدخلك الجنة؟ Al adamga Allah seni beşe kirgize kanday dep oylaysın dep suroo berişti. فقال والله ما شككت لحظة أن الله تعالى سيدخلني الجنة أنا متأكد أن الله يدخلني الجنة. Bir sekunda kümönüm yok, bir gram da kümönüm yok. Allah beni sözsüz beşe kirgizet dedi. فالناس تعجبوا لقوله كيف تتأكد أن الله سيدخلك الجنة؟
Adamların bardыгы taң kaldı dedi. Sen ne önce katta söylüyorsun? Kayaktan bilesin Kuday seni beşe kirgizerin dedi. فسألوه بأي حسنة أنت فعلتها بأي عمل صالح قمت به Kaysı kılgan yaxşı iş kıyratkan işin var şu ayından beşe kirgizdir dedi Kuday seni. فقال هذا الرجل وهل هناك أفضل من التوحيد لله عز وجل والبعد عن الشرك بالله Anam bu kişi aytı dedi. Kaysı жақшылыгың бар дейсіңер да. Men Kudaydı жалгыз деп tanıyımın. Mına oşol iman keltirip Kudaydı Rabbim degenden artık oşonun жақшы kapırçılıktan jaman bir iş var mı? Men oşol emne Kudaydı suyup ibadat köy la ilahe illallah musulman bolgondugun oşolca men soğum dedi. فقالوا له سألوه سؤالا آخر أما تخاف الذنوب التي فعلتها Anam buna soraştı dedi. Sen o murdakan günlerinden korkasın mı korkpaysın mı deşti. فقال لهم مباشرة ولماذا خلق الله التوبة Ne için Allah Teala tövbeni jaratkan dedi. Günöni kim halim istedi? Men al işlerime tövbe kılgamın. Allah Teala tövbeni ne için jaratkan dedi. Şol men murda günölerimni jok kılış için jaratkan. أنا متأكد هو يقول أنا متأكد أن الله يدخلني الجنة فآكل من ثمارها Men garanti verem Allah Teala beni beşe kirgizet. Antkeni men Kudayga işenip Kudaydın mömölerinden jep jürem. وأشرب من أنهارها Allah'ın daryalarından, sulardan içip otam. وأستظل بأشجارها Allah'ın oşol ne kölökölörünü, daraklarını kölökölsün diye salam. وأسكن في قصورها Allah'ın oşol bergen üylöründe yesalam, yaşayımın. أهل البصرة تعجبوا لهذا الظن الجميل بالله عز وجل Büt Basra eli bu adamın Kuday jönde uşunda bir жақшы oyda kendini körüp tan kalıştı. فقالوا ما أجمل هذا الظن بالله عز وجل Anan aytışı dedi, kanday gana Kuday jönde bir жақшы oyluğun adamsın deşti buğa. فكان كلما جلسوا مع بعض وهذا الرجل غير موجود معهم كلما جلسوا وكانت عندهم مشكلة عندهم هم عندهم غم عندهم مصيبة يتذكروا قول هذا الرجل بمجرد أن يتذكروه مع بعض كل المصائب تنتهي في لحظتها Anan bul oşol Basralıklar bu adamın uşunda kıyın ekeniga tan kalıp Basralıklarga bir problema kelgende uşul adamın aytkanын estep, uşul adamın okuyasını estep, uşul adamın Kuday jönde aytkandыгын estegenden keyin bulardın bardyk problemasi çeşilip gitetiler. إذن حسن الظن بالله عز وجل يجعل المسلم يطيع الله في كل وقت Demek Kuday jönünde жақшы oyda bolu bul daim ibadatta boluga türtkü bolot. ويجعل الإنسان قلبه متعلق برحمة الله وكرمه Anan dagı mına oşol emne Kuday jönünde жақшы oyda bolu bul Kudaydın bereşendimi rahmatı menen Kuday menen jüreklerinin birigüsü bolot. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يحتضر يموت Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüp atkan bir jaş balanın aldına kirdi, ölüm töşegünde jatkan jaş balanın. فقال صلى الله عليه وسلم للشاب كيف تجدك ما هو حالك الآن Anan Peygamber janakı jaş balaga qayryp durup, "Kanday boldu? Awalın kanday?" dedi. فقال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي Anan jana ölüm töşegünde jatkan jaş bala aytdı, "O Rasulullah, Allah'dan ümit kılam, günöl birok, Allah'dan ümit kılam beşe kirdi, birok günölörümdü oylop korkup atam" dedi. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في هذا الموطن عند احتضاره إلا أعطاه الله ما يرجو يعني أعطاه الرحمة وأمنه مما يخاف يعني وأمنه العذاب Kim uşu sana okşop ölü atıp canı bar kezinde iki nerseni çoğultkan bolsa Allah Teala bu adamga sözsüz engsegen nersesini berip saktangan nersesini saktaydı. Sen ölüm uçurunda oturup ne? Mına oşol Allah'dan жақшылыкты ümit kılam dep otasın. Allah sen ümit kılgan beyişti жақшылыкты beret. Allah günölerimden korkom dep otasın. Sen korkon nerseden Kuday saktaydı. Günölerimdi jokka çıgarat dedi. تذكروا هذا الحديث جيدا يقول الله تعالى في الحديث القدسي وعزتي وجلالي Usul hadisni esingizlerge tüyüp alыңızlar. Allah Teala hadisi kutside mınday deydi. Ululuğuma ant içemin. لا أجمع على عبدين على عبدي أمنين وخوفين نحن نعيش في الدنيا والآخرة فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم في الآخرة فلا يكون خائفا في الدنيا والآخرة ولا يكون آمنا في الدنيا والآخرة Bir ekispaten bu dünyada jetigi dünyada taap olbaydı. Bu dünyada beypil tinç bolgan bolsoň, tiyakta marosa diýär. لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين Pendemne iki korkunç menen iki amançılık çoğu bolbaydı dedi. إن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة
Эгер бул дүйнөдө жыргап аманчылыкта жашай турган болсо, кыяматта коркот дагы жооп берет. وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. Эгер бул дүйнөдө менен корко турган болсо, тиги дүйнөдө аманчылык кылам. Ал эми бул дүйнөдө аман болуп менен коркпой турган болсо, анда тиги дүйнөдө мен муну не кылам? Аман койбойм. كيف يأمن الله في الدنيا؟ يقول أنا أعصي الله وأشرب الخمر وأسرق وأفعل كل الذنوب والله يرحمني. هذا يخيفه الله في الآخرة. Allah Taala kıyamatta жок кыла турганы бул дүйнөдө эме кылат экен, күнөөнү кылып алып туруп, Аллах мени кечирип коет, рахматын алып коет деген адамдар. لكن الذي جاء ليشرب الخمر فعندما جاء به قال لا الله حرمه أنا أخاف الله فتركه الله تعالى يرحمه في الآخرة يؤمنه في Kede الآخرة. günah işti körüp durup, Allah'ım meni şu günah işten tıysın, atkeni kıyamata Kuday'ın sebebi var degen bolsa, oşol adamda da Allah Taala kıyamata amaçlılıkta saktap kalat. الذي سمع حي على الصلاة حي على الفلاح وهو في البيت لا يريد أن يخرج من البيت لكنه قال أنا أخاف الله فذهب وصلى الله تعالى يؤمنه في الآخرة. Kede namazga azan çakırılgan uçurda Kuday meni çakırıp atat dep durup, çın dilden meşitke çurkov, mına oşol ne Kudaydan korkup çurkov, kıyamatta sizin aman kalışınızga, kıyamatta beşike kirişinizge sebep bolat. الذي أمامه مال حرام يستطيع أن يأخذه بكل سهولة ولا يراه أحد لكنه قال أنا أخاف الله فتركه الله يؤمنه في Hiç kim الآخرة. körбөгөн жерде бирөөдүн мал мүлкүн байлыгын алып койгон мүмкүнчүлүк болсо, оңой эле алып коюп кетип калган мүмкүнчүлүк болсо, ошого карабастан Кудайдан коркуп кой, бул бирөөдүн акысы дей турган болсо, ушундай адамдарды бул дүйнөдө ошол Кудай көрүп турат деп корккондорду Аллах Таала кыяматта аман калтырат. الله عز وجل قال والذين يؤتون ما آتوا يعني يعطون أموالهم صدقات وقلوبهم وجلة قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا حال المؤمن. Чыныгы имандуудун сыпаты жөнүндө Аллах Таала баяндап кереметтүү Кур'анда мына ошол не? Мен берген нерсени рызкы берип, анан жүрөктөрү элжиреп менден корккондор мен الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Мына ошолор чыныгы Кудайдан үмүт кылгандар дейт. Кудай берген нерседен берип, Кудайдан жакшылык үмүт кылгандар, мына ошолор чыныгы Кудайдан үмүт кылуучулар, кутулуучулар. الله عز وجل يقول عن هؤلاء الخائفون أولئك يسارعون في الخيرات. إذن سبب مسارعتهم في فعل الصالحات أنهم خافوا الله عز وجل. Мына ушундай адамдарды булар Аллахтын рахматына чуркашат дейт. Аллахтын рахматына чуркагандардын себеби мына ошол эмне Кудайдан корккондугунун белгиси. نحن نرى ثلجا كثيرا في الشتاء يتنزل في قرغيزستان. Биз Кыргызстанда кар өтө көп жааганын көрөбүз кыш айларында. ونحن في هذه الأيام بعض الساعات نجد مطر وبعضها نجد حر شديد وبعضها نجد ريحا. من القادر على فعل كل هذا في يوم واحد؟ Biz kede öte jamgır katı bolot, kede şamal, kede gün ısıp gidet. Ушул нерселердин bir күндө эле шамал болуп же bir күндө эле күн ысып кетүүсүнө кимдин колунан келет? بل أنت نفسك في جسدك اليوم في بداية اليوم كنت نشيط عند الظهر وجدت نفسي ضعيف عند العصر وجدت نفسي أقوى عند المغرب وجدت نفسي أضعف من جعلك بهذه الصور كلها؟ Kede özümüzdü öte bunda bir күчтүү сезип кетесиz. Kede алсырап каласыз. Ушундай sizge oturu her bir sekund sayın özgörlüğünü kim berip atat? عند نهاية عمر الإنسان Adam balasının ömrünün akırında ويأتي يوم القيامة بل حتى عندما يكون في قبره kıyamatta je olmasam kabırına kelgende mınday olur. ينظر الإنسان إلى الدنيا إلى الوقت الذي عاشه في الدنيا İnsan ölgönden keyin bu dünyada ötkörgön yaşoosuna nazar salat. فيرى أن عمره في الدنيا سواء كان 100 سنة أو أكثر لا يساوي مقدار من العصر إلى المغرب فقط كل هذا العمر. Adam ölgönden keyin şöyle bir ömürlük ömür joluga nazar sapşay turgan bolsa, balkim 100 jыл ölgön bolsa dele, mına ошонун бардыгын карай турган болсо, асыр менен шам ортосунчалык дагы бир убакыт الله تعالى يقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Bular ошол күн ойлошот экен, биз тиги дүйнөдө bir saatта эле жашап, биз да деп ойлоп калат. Ölgөндөн кийин адам ошо жагарман калат экен. والقرآن الكريم قال كل متاع الدنيا قليل. Kur'an ne deyt? O bul dünyanın paydası, mataları, buyumları bul öte az dep aytkan. والآخرة خير لمن اتقى. Alem ahiret jakşı kimde kim Kudaydan korka turgan bolsa. ولا ننسى أبدا قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز الحقيقي. Çınığı iyilik Allah Teala Kur'an'da aytkanday kimde kim kayf
فمن زحزح عن النار هكذا زحزح Kim tozoktan alıstatılıp وأدخل الجنة beyişke kirgizilgen bolsa فقد فاز. çınığı iyigilikке jetip duruşlar, utup dururlar der. هذا هو الفوز الحقيقي. Çınığı iyigilik mına uşul. إذن ليس الفوز الحقيقي أن تقول أنا ربحت أموال كثيرة في الدنيا لكنها من حرام. İyigilik bul, siz hepte bireudun haramdan başkadan akçasını alıp durup uşunu çoğulttum, uşunu taptım degeniniz emez. أنا تعرفت على نساء كثيرة في الحرام. أنا تعرفت على نساء كثيرة في الحرام. Ayaldarga mına uşul aram işlerde köp jakındap koyup, أنا شربت خمرا كثيرا. araktı köp içip, أنا عصيت الله عز وجل. Kudayga köp günah kılıp durup, كل هذا خسران مبين ليس فيه فوز أبدا. bul dinide oşunday bir aram işlerge mümkünçülük verilgen bolsa, oşonu atkargan adam bul iyigilikке jetken baktılуу adam emez. Allah- Bul eng bankrot bolgan utturgan adam. الله تعالى يبين الفوز الحقيقي فيقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Çınığı iyigilikке jetken, çınığı utkan adamlar tuuralı Allah Taala Kur'anda kim Kudayga baş iyip ibadat kıla turgan bolsa, çınığı iyigilikке jetkenler utkanlar mına uşulur. هذا الفوز في الدنيا قبل الآخرة. Bul iyigilik, bul utuş, bul cengiş ahiretten burada bul dinede. هذا الكلام لجميع الشباب الحاضرون. Bul jalpı kelgen uşul cemaatka. إذا أطعت الله تعالى يسر الله لك أمرك. Sen eğer Kudayga baş iye turgan bolsaň urmatly cemaat her birin kulak salgıla, Allah işiňerge jеңилдик beret. ووسع لك رزقك. Rızkыңdy kenen kılat. وشرح لك صدرك. Kökürögüňdi İslamga açat. وجعل قلبك مطمئنا بقضاء الله وقدره. Allah'ın takdırına bergen peşeneňe жазылган işlerin bardygyna ne? Razı bolganlardan kılat. ووفقك لكل خير. Bardyk jakşı işlerge sana mümkünçülük beret. وجعل لك القبول في الأرض. Ana bul dünyada Kuday senden razı bolat, ibadatlaryň kabul bolgan bolat. وجعل رزقك ميسرا سهلا. Rızkın oňoy, jеңil kelet. اجتهدوا في فعل الطاعات فعمرنا في الدنيا قصير وما خلقنا في الدنيا لنستريح وإنما خلقنا في الدنيا لنعبد الله تعالى والراحة لا تكون في الدنيا إنما الراحة عندما نصل إلى القبر فنرى مكاننا في الجنة. İbadatka moyun sunuga beken bolуңуздар antkeni ömürübüz kıska. Antkeni kabırga barganda bul dünýäni ötü az ekenini bilebиz. Demek biz bul dünýede es alyş üçin emes, muna şol kabırga barganda es alyş üçin bul dünýede köpürak ibadat kılışybız gerek. سؤالان ننتهي بهما من هذا الدرس في هذا الوقت. السؤال الأول: Eki suro berem dağı azırkı sabahta jyýyntyktayбыз, andan keyin namazdan keyin dağı kalasaňızlar ulantabız. اسألوا أي عاص لله تعالى هل بعد المعصية وجدت حلاوة في قلبك أم لا؟ Birinci surov günökörlerge. Mına oşol günökörlerge berile turgan surov, bir günö iş kılıp durup, andan keyin bir jüregиңde bir beypildik tapdyňmy, bir rahatlandyňmy bir günö kılıp durup. والله لا يجد أبدا إلا كل مصائب في قلبه كل هم في Hiçbir adam قلبه. günö kılgandan keyin bir rahatlanmaydı. Günö kılgandan keyin kıjalat boluş, jaman iş kılıp koydum da dep kaygırat. لكن اسألوا أي شخص يحافظ على الطاعات وعلى الصلوات ويعبد الله تعالى جسده تعب في العبادة اسألوه عن قلبه قلبك مستريح أم لا مطمئن أم لا. Ekinci surov, mına oşol Kudayga çarçap, kıynalyp ibadat kılgan pendelerden jüregiň beypilbi, tınçpy deseň, jüregi uşunday bir rahatlanyp atkan bolat. أنتم عندما تجلسون كل يوم بالساعة والنصف من العشاء حتى ننتهي من التراويح وأنت عائد إلى البيت قلبك فزع خائف أم قلبك صار في حالة من الطمأنينة والرضا. Günde biz 11:30 çaýyn sizler men tarawih okup atabız. Oşo ne? Ozaçarda kelesler, oşo boýunça 11:30-12 çaýyn tarawih okup atabız. Çarçap kaly üýge barip atasa, birok çarçap üýge barganda rahatlanyp jatyp atasy, Kudayga şükür ibadat kılıp geldim dep je kıjalat bolup kapyta bir günö körde meşitke bar, jaman iş kılıp koydum dep kıjalat bolup jatyp atasy. لأن الله تعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Anken Allah Taala iman keltirip Kudaydy zikir kılуу menen jürekleri tınçlanganlar, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. köngül burgula çındygynda Kudaydy zikir kılуу menen, Kudayga ibadat kılуу menen jürekleri tınçlanat deydi. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها بهذه الصلاة عندنا مصيبة يا بلال أرحنا بالصلاة أدخلنا في الصلاة لنستريح.
Hazreti Bilal'ga peygamber kayrılıp, "Ey Bilal, bizi bir es aldırdıçı, ey Bilal bir kayf alaylıçı, azan aytçı namaz okuylu" deytken. Rahattan aylı deytken. إذن والله تعالى يقول من يطع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. Demek Allah Taala kimde kim Allah'a moyunsuna turgan bolsa, mına oşolor iyigilikке жетүүчүлөр deyt. ويقول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Kim Kuda turgan bolsa, mına oşolor utuuçular. نسأل الله تعالى اللهم لك الحمد كما ينبغي آمين. لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير هذه الليلة يا رب العالمين Allah'ım bul keçenin jakşılığını nasip et. اللهم وفقنا في هذه الليلة لفعل الخيرات Allah'ım bul keçede bizde jakşı işlerdi kılууга mümkünçülük ver. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين Allah'ım ibadet kabul bolgonlardan kıl. اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا Özün razıçılığın menen qarap bundan keyin bizdi baktısız kıla görme. اللهم اصرف وجوهنا عن النار Allah'ım bizi tozokundan alыс kıl. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار Jakşılar menen birge bizdi beýişe kirүүçülerden kıl. اللهم ارفع درجاتنا Darajalarımızı büyük kıl. ويسر أمورنا İşlerimizi cengil kıl. واشرح صدورنا Kökürögüzü aç. وطهر قلوبنا Çüreklerimizi tazalagın. ونورها بنور الإيمان Çüreklerimizi iman nuru menen nurdan kıl. واجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم Allah'ım kılgan amallarımızı, sözlerimizi özünün razıçılığın için bolgonlardan kılgın. اللهم اكتب أسماءنا جميعا في أهل الجنات Allah'ım her birimizin atımızdı beýişlik insanlardan ismi sögünacağız. اللهم اكتب أسماء آبائنا وأمهاتنا في أهل الجنات Allah'ım her birimizin atalarımızdı, apalarımızdı beýişlik insanlardan katarınacağız. اللهم اكتب أسماء إخواننا وأبنائنا في أهل الجنات Allah'ım her birimizin bir tuğandarımızdı, baldarımızın atı familyasın beýişlik insanlardan ismi sögüne katarına koş. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة Allah'ım özün rahmatından rahmat ver. وهيئ لنا من أمرنا رشدا İşlerimizde özün Allah'ım cengillik ver, bağıt ver. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة Allah'ım bizge bu dünyanın jakşılığını nasip et. وفي الآخرة حسنة Ahiretin jakşılığını nasip et. وقنا عذاب النار Tozak otunan sakta. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah. Allah razı olsun.